Dober večer, spoštovano občinstvo, enkrat več dobrodošli. Iskreno dobrodošlico izrekam spoštovanemu gostu. Dame in gospodje, z nami je Miljenko Jerkovič. Dober večer. Danes sva z Miljenkom že sedela bok ob boku, tako da odkrito povem, nekaj izhodišč sem že izgovorila in nekaj dvomov odstranila, zato na tem mestu tukaj nadaljujeva pogovor, ako vas to ne zmoti. Na vprašanje, ali vas pisateljevanje tudi danes, 17. grudna 2015. leta gospodovega, določa kot biološka kategorija, ste tako rekoč pritrdilno odvrnili v, recimo, temu izbranem, bravuroznem literarnem slogu. Mislite, da bi lahko pisateljski postopek opredelili tudi za poskus bega pred smrtjo? Naj bo to duševna, duhovna smrt ali nemara intelektualna smrt. Se smeva takoj na početku pogovarjati o tako nezaslišano usodnih rečih. Dobar večer. Dobar večer. Najprije ispričavam se onima koji što stoje, a ja sjedim. Mislim, stvarno mi je žao zbog toga i nikako ne bih volio da sam ja na vašem mjestu. I hvala vam što ste došli, i vi koji sjedite, a pogotovo vi koji stojite. Čim se u nekoj priči, u nekom razgovoru pojavi pitanje smrti, odmah započinjemo razgovor o nečemu o čemu zapravo nemamo pojma, a o čemu je jako onako zgodno razgovarati i u vezi čega se mogu izgovoriti strašno spektakularne stvari. Ja sam jedan od onih ljudi koji imaju problem samo sa idejom fizičke smrti. Valjda sam u tom smislu ograničen da ne vjerujem u vlastitu duhovnu smrt, naime da fizički ostanem živ, a da duhovno odlepršam. Nekako ne bojim se ni Alzheimerove bolesti, ne bojim se senilnosti. Moji strahovi su vezani isključivo za fizičko stradanje moga tijela. Ovo drugo me nekako nikad nije mučilo i nikad, recimo, nisam imao ideju da bi mogao sići s uma, da bi mogao poluditi. To mi nije nikad se činilo vjerojatnim. Isto tako, ne čini mi se vjerojatnim da bi moje tijelo moglo nastaviti živjeti, a da bi moj duh mogao umrijeti. Ali, nažalost, nije mi vjerojatno ni ono u što vjeruju vjernici, a to je da će duh preživjeti, a da će tijelo otići k vragu. Mislim, to bi bilo sjajno. Mislim, moram priznati da mi se to kao ideja strašno sviđa, ali nekako nije vjerojatno. I divno je da već toliko hiljada godina neki ljudi vjeruju u tako nevjerojatnu stvar. Jedino je šteta što ta vjera nije sasvim čista, nego je obično povezana s nekim jako represivnim stvarima, povezana je sa nacijom, povezana je sa državom, povezana je s tim da vam onda pokušavaju nametnuti ono u što oni vjeruju i onda vas maltretiraju zato što vi, eto, ne vjerujete. Hoću reći da bi vjera bila divna kad bi bila čista, i divna je tamo gdje je čista, ali u našim krajevima, u našoj civilizaciji nije zapravo nigdje čista. Sad, je li pisanje način, oblik borbe protiv smrti? Racionalno, kad stvari postavimo, nije.
neće nas pisanje spasiti, neće nas ni čitanje spasiti, ali zapravo, kako mi nismo savršeno racionalna bića, nego smo ljudi koji se igraju, između ostalog igramo se života, onda tako igrajući se zapravo često vjerujemo u takve stvari. I da, ja stvarno pišući stvaram iluziju o možda ne o besmrtnosti, nego iluziju o paralelnim životima. Iluziju da osim ovoga mog života postoji još nekoliko drugih mojih života. Isto tako, ili još više od toga, kad čitam nešto što je stvarno dobro, onda živim neki život viška, živim još jedan život mimo ovoga svog života. U svakom slučaju, iz moje perspektive, književnost je puno bliža ideji vječnog života nego religija, ili puno mi je lakše preko književnosti dolazi do vječnosti i besmrtnosti nego preko religije. Ali niko mi nije kriv zbog te činjenice. Ja mislim da je puno lakše i ugodnije u životu biti religiozan nego areligiozan. Jer kad ste religiozni, lišeni ste jednog velikog niza problema i možete mirnije živjeti svoj život. Mi koji nismo religiozni, mislim, smo dosta zabrinuti oko svog zdravlja. Kaj porečete, je bil Nietzsche potencijalni kristjan najboljše vrste, če le pomislimo na njegovo srčno prizadevanje spojiti brezobzirnega Dioniza in sočutnega Jezusa. Beremo vas, takole pravite: ateist mora običajno obvezno početi to, kar počne vernik, živi kakor on, preganjajo ga enake prikazni, boji se enakih strahov, le da nima na kaj upati, nima v kaj verovati in ne ve, zakaj je tak, kot je. Če nadaljujem vaš premislek in se spet pripnem na osnovno izhodišče, medtem ko srebate čaj, je bil Nietzsche potencijalni kristjan najboljše vrste. Pa Nietzsche je bio divan. To kako i koliko Nietzsche bio divan je zapravo najbolje znao pokazati Belatar u filmu Torinski konj. Međutim, Nietzsche je ponekad imao neku groznu čitateljsku publiku. Nietzscheova čitateljska publika su vrlo često bili fanatici raznih vrsta, što opet nije neobično, jer su Isusova publika bili najgori fanatici u povijesti, također raznih vrsta, od biblijskog Pavla pa do naših dana. Sad, ni Isus, ni Nietzsche nisu snosili odgovornost, ne mogu snositi odgovornost za svoju publiku. Ali način na koji se njihova publika od njih odmetnula govori u korist i jednom i drugom i na neki način govori da je Nietzsche stvarno bio istinski kršćanin, jer samo je istinski kršćanin na tako tragičan i očajnički način mogao razmišljati i pisati o Bogu. Na primjer, biskupi katoličke crkve o Bogu nikad tako, sa takvim uvjerenjem i dubinom
ne govore i ne pišu kao što je to činio Nietzsche. Vjerojatno zato što biskupi znaju da Boga nema i da tu nema nikakvih problema, a Nietzsche je u tome vidio neki problem. Sad, ovu šalu također pokušajte shvatiti ispravno. Nisam mislio na sve biskupe, mislio sam na one zločeste, ružne i naopake biskupe i to sam njima rekao, jel? Še za trenutek, prosim, postojva pri pisateljskem postopku. Je za pisatelja ključen spoj zgodovinskega zla in zasebne nesreče in nenazadnje njuno popolno ujemanje. Ja mislim da se ne može govoriti o piscu kao univerzalnoj ličnosti. Dakle, pisaca ima ovakvih i onakvih. A za ovakvog pisca, kakav sam ja, zapravo da, nažalost, to je kako bi se rekao, jedan poželjan model za književnost. Historijsko zlo, privatna nesreća, neki unutrašnji defekt, unutrašnji nedostatak, trauma, vlastita nepotpunost. Mislim, samo sad ću reći nešto vrlo radikalno, ali nadam se da nećete to krivo shvatiti, ali pravi pisci i pravi čitatelji mogu biti samo mentalno i emocionalno oštećene osobe, invalidne osobe i iskompleksirane i nesretne osobe. Ljudi koji su cjeloviti, ljudi koji su potpuni, nemaju potrebu za stvaranjem novoga svijeta, niti imaju potrebu za ulaženjem u iluzije novih svjetova. Ali takvi ljudi, cjeloviti, potpuni, lijepi, kršni i visoki, mene ne samo da ne zanimaju, nego me pomalo i plaše. Tako da ja volim ove invalide i degenerike svih vrsta, jer oni su zapravo moj svijet. Svijet ovih drugih je onaj svijet koji radi na uništenju mog svijeta. Zelo res. Kot luciden kolumnist in pisatelj, ki zelo natančno umeva družbeno-politično stvarnost, sedaj upam, da sprejmete v naročaj ta premislek. So ljudje, ki socializmu zamerijo, ker da je v imenu pravičnosti žrtvoval svobodo. Simetrično povedano, kapitalizem v imenu svobode žrtvuje pravičnost. Je izpeljava točna. In kaj bomo s tem? Pa ja mislim da najprije ta tvrdnja nije tačna, jer kapitalizam je slobodu koristio kao zgodnu marketinšku parolu, dok je postojao dio svijeta u kojem je bio deficit slobode u ime pravičnosti. Dakle, o slobodi se na zapadu razgovaralo dok je postojao komunizam. Onog trenutka kad je nestalo Sovjetskog saveza i komunizma, sloboda je postala marketinški bezvrijedna. O slobodi se poslije govorilo samo u naslovu romana Jonathana Frenzena, a mimo toga ja za slobodu, boga mi nisam čuo. Jeste li vi recimo čuli da Barack Obama spominje nekakvu slobodu? Ne, mislim, o slobodi se u Europi ne govori od 1989. ili 90. godine. Govori se o tome koliko je koja država tužna, govori se o tome kako je
gdje bankama govori se o tome da li je neka država ispunila ove ili one zahtjeve Međunarodnog monetarnog fonda, Europske komisije ili ne znam koga. Obično se ti zahtjevi tiču ekonomskih i gospodarskih stvari, a slobode se tiču samo u slučajevima kad je riječ o onim zemljama čije postojanje ili čije funkcioniranje ugrožava ekonomske i gospodarske ili vojne interese zapadnog svijeta. Dakle, o slobodi se u zadnjih 20 godina govori kada je riječ o muslimanskim zemljama u kojima ima nafte, a nema američke kontrole. O slobodi se govori u Rusiji, zato što je u Rusiji na vlasti Vladimir Putin, prema kojem ja nemam apsolutno nikakvih simpatija, ali isto tako ne vidim neku krucijalnu razliku između Putina i Obame, osim što je razlika ta što će Obama biti na svom položaju 2 mandata, a Putin će biti na svom položaju onoliko koliko on bude htio. Ali nakon Obame će doći potpuno isti Obama, koji će se možda zvati George W. Bush, ili će se zvati kako se zove ovaj manijak Trump, ali nema tu razlike. I način postupanja prema drugima i drugčijima od strane Obame i od strane Putina je potpuno isti. Ono što Putin radi u istočnoj Ukrajini je ono što je Obama radio u Libiji, što Obama radi u Siriji, što Obama radi u Iraku, što Obama radi u Afganistanu i mislim bilo gdje drugo. Dakle, mislim, tu nema, mislim, ne može biti iluzija. Dakle, sloboda ne valja ništa. Cijena slobode je jako niska u zadnjih 4 stoljeća. Kdor ni ujetnik pomankanja, je jetnik strahu. Nekaterim spanec krati koprnenje po tistem, česar nimajo, drugim vsled paničnega strahu, da bodo tisto, kar imajo, zdaj izgubili. Potolažijo naj nas kibernetični prijatelji in sintetični opaj. Smo res tako sprijaznjeni z resničnostjo, da je ne zmoremo spremeniti. In potlej dalje vprašam. Vemo, v časih demokracije delo vojaških odprav učinkovito opravijo mednarodni tehnokrati. Demokratične volitve volijo, finančna diktatura pač izvoli. Ste razmišljali o tem, zanesljivo ste? Spomnim se, da sva nazadnje sedela bok ob boku v času, ko se je Republiki Sloveniji zgodila vstaja ali ulica, kot so temu dejali. Ste torej premišljali o tem, katera oblika reda ne bi rodila teritorijalne, materialistične, individualistične ideologije? Obstaja taka oblika reda? Zgodovina je še ni spričala. Iskreno govoreći ne znam. Mislim, naprosto nemam odgovor. Še vedno se zdi socialistični obraz tisti, ki je bil najmehkejši, najbolj ukrojen po meri človeka? Uvijek je problematično kad je nešto po mjeri čovjeka. Jer čovjeka ima u različitim dimenzijama, različitim oblicima. Čovjeka ima muškog i ženskog, visokog 2 metra, visokog 160. To, kad je nešto po mjeri čovjeka, uvijek je po mjeri nekog čovjeka. Socijalizam sad je jako moderno govoriti ili jako protiv socijalizma ili jako u korist socijalizma. Ovo prvo je podlo, a ovo drugo je malo glupo. Jer, recimo, ja kad
slušam inače jako meni simpatične ljude, mlade ljevičare, mlade novoljevičare, neki od njih su čak i moji prijatelji, slušam i kako se oduševljavaju, sad više ne, ali kako su se oduševljavali Sirizom, kako se oduševljavaju Varoufakisom i slušam rečenice koje oni izgovaraju, slušam ih kad govore o plenumu kao načinu odlučivanja. Ja s tim imam jedan ozbiljan problem. Meni je to do jedne tačke simpatično i drago, od jedne tačke kao da se iznad svega pojavljuje duh Edvarda Kardelja. Jer oni izgovaraju tvrdnje koje su vrlo slične tvrdnjama iz vremena zakona o udruženom radu i iz vremena Kardeljove koncepcije socijalističkog samoupravljanja, iz vremena socijalističkih plenuma i to onih rano jugoslavenskih iz 50. godina i naprosto čovjek ima dojam da se stvari vrte u krug i da novi naraštaj, nove generacije nemaju ama baš nikakva saznanja o onome što se događalo nekad i nemaju nikakva saznanja ne o zabludama prethodnih generacija, nego o tome kako ta retorika završi u slijepoj ulici i kako se zakon o udruženom radu pretvori u svoju suprotnost, a kako se plenumi pretvaraju u cirkus. Tako da, na pitanje o socijalizmu, ja uvijek odgovaram s obzirom na publiku pred kojom se zatekne. Ukoliko se zateknem u nekoj sumnjivoj desničarskoj situaciji, ja ću naravno biti svim srcem za socijalizam, i to socijalizam u rasponu od Che Guevare do jugoslavenskog socijalističkog samoupravljanja. Međutim, ako se zatekne među mladim ljevičarima, ja ću u najboljem slučaju šutiti. A u nešto lošijem slučaju ću zvučat kao neki stari konzervativac. A sad kako ne znam u kakvoj sam se situaciji zatekao, iako zapravo pretpostavljam, ali ipak ne mogu vas sad optužiti da ste svi odreda ljevičari, ja govorim ovako ni tamo ni ovamo. I zapravo govorim ono što intimno sam pred sobom mislim i osjećam. Ne da mi se sve to ponavljati iz početka. Meni se stvarno ne da čitat Kardelja iz početka i ne da mi se gledat oko sebe ljude koji se svako malo razočaravaju. Recimo, oni su se tako brzo i munjevito razočarali u Sirizu i razočarali se u taj veliki socijalistički pokret, da je to meni bizarno. A dajte ljudi malo više energije, malo više izdržite pa se razočarajte. Nemojte tako brzo. Od ideologije k mitologiji najbrž. V nesmrtni jugoslovanski mitologiji, a tudi mitomaniji, so za neizmerljivo dragocena veljala domača jajca, domače meso, domače pecivo. Kaj rojevajo novodobne mitologije in mitomanije, ki se zdijo precej manj nesmrtne? To je strašno, zapravo veliko, zanimljivo pitanje. Prvo su bila domaća jaja, koja su bila još dobra, ali domaće vino, to je bilo užasno. I mit domaćeg vina, to je bilo nešto najstrašnije, najgore vam je bilo kad bi vas bilo gdje u bivšoj Jugoslaviji ponudili domaćim vinom. To je strašno. To je na korak od ludila i da oslijepite od metila alkohola, ali dobro. Nakon toga je bila sljedeća faza,
Sljedeća faza, Tjaša, vi se to ne sjećate, sljedeća faza je nastupila negdje 87. godine sa dolaskom Ante Markovića za predsjednika SIV-a i u toj fazi su free shopovi, kojih se sigurno sjećate, sa jugoslavenskih granica krenuli prema unutrašnjosti. I u svakom gradu većem ste imali po nekoliko free shopova. Najprije se u tim free shopovima moglo kupovati za njemačke marke, a onda kad se dinar stabilizirao, moglo se kupovati i za dinar. Ali u tim free shopovima su bili isključivo oni proizvodi koji prethodno, u našoj prethodnoj povijesti, se nisu mogli kupiti normalno u samoposluzi. Dakle, razne vrste viskija, Coca-Cola u limenkama, američke cigarete, razna ludila, čokolade švicarske, jao. I svi su zatim poludili. Poludili na jednak način na koji su ludili za domaćim jajima i domaćim vinom. I to ludilo je trajalo neko vrijeme i onda je kod vas nestalo tih free shopova, a kod nas je došao rat. Tako da je nama rad zbrisao free shopove, tako da mi nismo imali to iskustvo njihovog prirodnog iščezavanja. I dobro, hajmo sad zaboraviti na taj rat. Rat je prošao i onda je došlo vrijeme velikih trgovačkih centara u kojima je sve bilo kao što je recimo u Austriji. Skoro. Samo što naš Ariel nije kao austrijski. Austrijski je bitno kvalitetniji. Naša Milka je odvratna. Fuj, to neka oni jedu, to ja ne jedu. I odjednom smo se suočili sa jednom potpunom prevarom. Naime, dobili smo scenografiju svijeta koji smo željeli, ali je sadržaj ogavan. I sad ostaje samo pitanje, je li sadržaj ogavan u svom totalitetu ili je stvar u Arielu koji kod nas nije isti kao u Austriji. Bojim se da se mi tješimo tim Arielom, nego da je stvar ogavna i odvratna u totalitetu. I da zapravo između onog domaćeg vina i ovoga što dobijamo kao proizvode slobode u trgovačkim centrima, nema neke bitne razlike. Muka nam je od svih tih proizvoda i muka nam je od laži koju je proizvela naša čežnja. I na kraju smo sa tom čežnjom došli do samog kraja. Danas više nemamo za čim čeznuti, osim zatim da ne izgubimo posao, zatim da ne izgubimo mogućnost da vraćamo svoj bankovni kredit, da nam se ne dogodi neko nepredviđeno zlo koje će nas eliminirati iz svijeta ljudi koji mogu normalno živjeti i kupovati po svojim trgovačkim centrima. I u osnovi, mi koji dovoljno dugo živimo, smo se vratili u neko predstanje koje je gore od onog lošeg stanja iz vremena komunizma. Jer u komunizmu, to je socijalizmu, nismo se morali mučiti oko kupovine stana i dizanja bankovnog kredita. Stan fino od preduzeća. Tu je istina bilo nekih briga o mjestu na stambenoj listi, o tome, ali nije to bio problem. Svako je na kraju dobio svoj stan. I kad dobiješ stan od preduzeća, pa ti više nemaš brige oko tog stana nikakve. Tako je nekad bilo. Nekad je bilo i to
da su naše želje bile usklađene sa stanjem naših izloga. Dakle, većinu onog što se nalazilo u izlozima mi smo mogli kupiti. A kad bi poželjeli nešto više od toga, onda bismo otišli u Trst. U Trstu su se prodavale isključivo stvari koje su nama dostupne. To je nevjerovatno kako se zapravo i to zaboravilo, kako izblijedilo u glavi. Trst je bio tad jugoslavenski grad u kojem su se prodavali proizvodi za jugoslavenske građane. Samo oni koji su njima dostupni. U tim, na Ponte Rosso i oko Ponte Rossova nije bilo ničega što bi izazivalo našu veliku čežnju. Sve je bilo tačno nama prilagođeno. Sad ja ne hvalim to vrijeme, ne mislim da je to vrijeme bilo krasno, ali mi se čini da su naši današnji strahovi, užasi i odsustvo svake nade i svake stvarne čežnje za nečim novim puno gori u suštini od onoga što smo bili u tom vremenu. Danas smo mi propali kao ljudi. Pretvorili smo se u neke uplašene zombije. In da bi bila tragika še globlja, ni se zgodilo dosti nazaj, ko je tudi Republika Hrvaška izgubila suverenost, potem ko je vstopila v prostorje bleščeče navzven, seveda prostorje matere Evrope. Izgubila je vrsto svobod. Vem, da vas vse to zelo, zelo boli. Ja mislim da Hrvatska nije prethodno imala slobodu, pa da zapravo nije imala šta izgubiti, a to je li je izgubila suverenost, pa znate kako, dogodi se da u porodici imate nekoga starog strica ili tetku koji su bili krasni ljudi, ali im se dogodilo ono što se meni ne može dogoditi, polako su počeli silaziti s uma i polako im je senilija počela jest pamet, dogodio im se naprosto Alzheimer, kako je danas moderno reći. I šta ste vi onda kao njihova bliska rodbina prvo učinili? To nije lijepo reći, pogotovo susjedi i daljnja rodbina zato ne bi smjeli znati, ali vi ste se pobrinuli da im oduzmete, kako se to zove, radnu sposobnost. To. Zbog čega je to bitno? Pa da ne rasprodaju ono, mislim, i ono što imaju i ono što nemaju, da ne naprave neku nesreću i nevolju od sebe. I šta ste vi zapravo napravili? Pa oduzeli ste im suverenost za njihovo dobro. Ja nisam narodni izdajnik, niti imam nekih islamskih ambicija, ali postjugoslavenske države, naročito ona u kojoj ja živim, su takve da bi jako dobro bilo kad bi im se mogli pronaći neki dobri, uviđavni i plemeniti staratelji koji bi im oduzeli suverenost za njihovo dobro. Ali naravno takvih staratelja nema, ne pada im na pamet. Dok ih je bilo, mi smo ih ubijali i borili se za slobodu i oni više ne žele doći. Jer je prošlo to vrijeme i sad se nesretni mi moramo brinuti sami o sebi. Hrvatska je do ulaska u Europsku uniju se svim srcem trudila da bude jedna koliko toliko normalna i civilizirana evropska zemlja. Toliko se oko toga trudila da sam čak ja u jednom trenutku povjerovao da ona to stvarno želi. I povjerovao sam kako će toj zemlji svakako ta Evropa dobro činiti, jer Evropa je, budalasti ja sam to mislio, civilizacija. I onda sam izišao na referendum
i glasao za ulazak Hrvatske u Europsku uniju. To je među mnogim mojim pogrešnim građanskim odlukama i glasačkim potezima bio apsolutno najbudalastiji i najpogrešniji. Jer onog trenutka kad je Hrvatska ušla u Europsku uniju, počela se ponašati potpuno suprotno. To je postalo jedno izrazito netolerantno društvo, to je postala zemlja u kojoj vam nije baš dobro da ste manjinac bilo kakve vrste, to je zemlja u kojoj ako volite Adolfa Hitlera, to možete naglas reći, niko vas neće ružno pogledati. Ali ako slučajno imate nekih simpatija za maršala Tita, bolje vam je da ne izlazite na ulicu jer ćete dobiti batina i od policije i od građana. Ili recimo ako još uvijek znate ćirilicu, to vam je bolje da javno ne pokazujete. Mislim, ja kad ulicom hodam sa ćiriličnom knjigom koju sam donio iz Zagreba ili iznio iz svoje kuće, ja se, ovo sad ozbiljno govorim, ja se trudim da naslovnica ne bude vidljiva. Da je prema unutra okrenuta, jer mislim, ne bih htio provocirati, mislim. E sad, to što nekog provocira činjenica da vidi ćirilicu, da vidi srpsku ćirilicu, je pokazatelj nečeg vrlo opasnog. To ga inače nije nimalo provociralo dok se nije ušlo u Europsku uniju. Pravili su se kao da im je to ok. A prestalo je biti ok kad su postali sigurni da ih Europa neće ispljunuti. I to je zapravo problem Europske unije kao takve. Jer Europska unija nameće jedne kriterije onima koji su na ulazu, a druge kriterije onima koji su unutra. I onda jedan notorni fašist, antisemit i posljednji ološ kakav je Viktor Orban, određuje nekom da li je spreman, da li je ispunio kriterije za ulazak u Europsku uniju. Pa mislim, pa to je kao da vam Hitler određuje kakav je vaš odnos prema slobodi štampe i ljudskim i manjinskim pravima. Mislim, ne. Orban, naravno, nije usporediv s Hitlerom, ali je situacija, sasvim usporediva, jer je groteskna. Mislim, jer... sad, najgore u svemu tome je što, evo, sad će za ulazak u Europsku uniju pregovarati Srbija. Srbija je u zadnjih nekoliko godina jedna, izvana gledajući, to se moji prijatelji iz Beograda sa mnom nikako ne bi složili, ali izvana gledajući to je jedna sasvim pristojna zemlja. To je zemlja koja se prema sirijskim izbjeglicama odnosi najbolje od svih istočnoevropskih zemalja, pa čak i malo šire od toga. To je zemlja koja vrlo razumno ulazi u pregovore sa kosovskim Albancima. To je zemlja koja svojim susjedima ne upućuje ratoborne poruke. To je zemlja koja je sasvim prihvatila zapadne standarde, evropske standarde. To je zemlja mnogo bolja od Mađarske Viktora Orbana. To je zemlja bolja od Hrvatske, trenutno. Međutim, ono čega se ja bojim i što mi se čini posve izvjesnim, što je sigurno da će se to dogoditi, onog trenutka kad Srbija uđe u Europsku uniju, Srbija će poluditi. Srbija će se pretvoriti u monstruma. Zašto? Pa zato što se već Hrvatska pretvorila u monstruma, a prije nje se Mađarska pretvorila u monstruma, i to znači ako od neke zemlje koja se trudi da bude normalna, hoćete učiniti monstruma, pa primite je u Europsku uniju. To nije problem ni Srbije, ni Hrvatske, pa to čak nije problem ni Mađarske, to je problem Europske unije kao koncepta. I to je problem postavljanja jednih kriterija drugima, a drugih kriterija sebi. To je samoubilačka politika, to je politika imitiranja onoga što rade Sjedinjene Američke Države uz zaboravljanje činjenice da Sjedinjene Američke Države od svijeta dijele
2 oceana, a Europu od svijeta ne dijeli ništa. Europi je svijet u krilu. Damask se nalazi otprilike 20 km od Ljubljane i 3 km od Berlina. Od Damaska do Zagreba. Od Damaska do Zagreba, to smo već vidjeli, se može dopješačiti. Neki od tih ljudi su dopješačili otamo. To govori o njihovoj nesreći i užasu njihove tragedije, ali govori i o tome gdje se mi zapravo nalazimo i šta je to Europa. Čime je Europa okružena i od čega se Europa može štititi, braniti, a od čega joj je zbog nje same bolje da se ne štiti i ne brani. Europa se može štititi i braniti od vlastitih fašista, od vlastitih manijaka, od vlastitih ubojica, može se štititi i braniti od onoga što je daleko, ali se ne može štititi i braniti od onoga što se nalazi tu. Naprosto zato što je to nemoguće. Tu nema zaštite, tu nema prezervativa koji bi vas zaštitio od tog svijeta. I nema te bodljikave žice kojom se možete oko pasa opasat, pa da vas taj svijet ne dotakne. Dramaturgija terja, da se pretrga nebo in zamenja kulise. Dovolila si bom nekaj nezaslišanega, zakaj nocoj sva tu, vsled slovenskega prevoda Levijeve Tkalnice svile, ki izhaja v prevodu tu prisotne Aleksandre Lekar. Dober večer, Aleksandra, in prisrčna hvala za briljanten prevod, kakor vselej. Pa vendar vas bom povprašala po delu, monumentalnem delu, ki je prejelo Njegoševo nagrado. Če bi hoteli napisati lepo in žalostno knjigo, bi pisali o Armencih in Grkih v Izmirju, ste nekoč nekje napisali. Rod je nepopisno lepa in žalostna knjiga. Kateri pogoni meta jezika, tako se nam reč bere, so jo zagnali v tek. To silovito knjigo. Pa, Rod je u određenom smislu knjiga o Armencima i Grcima u Izmiru. Samo što ti Armenci i Grci u Izmiru su zapravo kuferaši u Sarajevu. A kuferaši su zapravo Nijemci. Jer je moj pradjed bio banatski Švabo, dakle Nijemac iz rumunjskog dijela Banata, koji je kao željezničar došao najprije u Dubrovnik pa u Bosnu, tamo formirao porodicu i ostao cijeli život. I zapravo Rod na nekih 1000 stranica govori o posljedicama tog života. Naglašavam ovo 1000 stranica zbog toga što su tih 1000 stranica razlog što ta knjiga malo teže izlazi izvan okvira zadanog joj jezika. Teško je prevesti 1000 stranica, ali još mnogo teže objaviti 1000 stranica u zemljama i kulturama u kojima se štedi na papiru i na štampi i na stranicama, a to su uglavnom sve naše zemlje i kulture. Sad, šta bih ja još mogao zapravo reći o Rodu? Pa, ništa osim da je to knjiga koja se
sentimentalno, patetično zvuči ako se kaže da je to knjiga koja se piše jednom u životu. Neš tipa, svaka knjiga se piše jednom u životu, nećeš 2 puta pisati istu knjigu osim ako nisi pisac rotoromana. Ali to je knjiga koja se piše koja se piše na način na koji bi se ispisivale osobne legitimacije kada bi svaki građanin bio dužan da ih ispisuje. Kad to ne bi radila policija, nego kad biste vi sami trebali sebi da napišete osobnu legitimaciju. Eto, taj rod je moja osobna legitimacija. Rod i knjiga Otac, iako je Otac malo drugčija knjiga. Što se tiče oca, naravno imao sam tu sreću da u Sloveniji imam Aleksandru Lekar, koja je tu knjigu prevela na takav način da ona ostane ono što je u svom izvorniku ili da bude bolja nego što je u izvorniku, a to je za tu knjigu jako važno. Mislim, važno je to za svaku knjigu, ali za tu posebno jer je reč o nečemu što je na takav način osjetljivo da svaka nijansa može izbaciti knjigu iz svog ležišta i povesti je u nekom neželjenom smjeru. Levijeva Tkalnica svile, knjiga, v katero sem se brž zaljubila, je po drugi strani, kakor ste dejali danes na zgodnje popoldne, skica, je pa vendar zelo zaključena celota. Tišina, v katero je ujetega nemalo ritma, nenazadnje zmore v kratkih stavkih, niti ne povedih, izgovoriti zgodbo življenja ali več življenj celo. Pisali ste jo drugače kot vse ostale knjige doslej, kaj ne? Da, to danas stalno ponavljam, možda to nisam trebao reći, mi se već malo popelo na glavu. Naime, ja od svoje osnovne škole zapravo nisam koristio sredstva za pisanje. Već je srednja škola bila takva da sve što sam trebao napisati mogao sam otipkat na pisačoj mašini. U moje vrijeme se to tako moglo. I od tog vremena je tastatura ili tipkovnica ono na čemu ja pišem. Prvo pisače mašine, a onda kompjutera. Pritom, kako sam bio usmjereno obrazovanje, smjer kultura i informisanje, onda sam imao mnoštvo vrlo neobičnih i besmislenih predmeta, među kojima su bili neki koji su imali velikog smisla. Recimo daktilografija. Ja sam 2 godine učio daktilografiju. I meni je to u životu strašno koristilo. Jer sam naučio jako dobro tipkat na slijepo sa 10 prstiju, ne razmišljajući o toj motoričkoj radnji, ne gledajući u tipkovnicu, mogu bez problema i bez razmišljanja pisati u potpunom mraku, nema nikakav problem s tim. Ali je to još dodatno mene odvojilo i odalečilo, otjeralo od ovog običnog normalnog čina pisanja kad uzmete olovku ili naliv pero i pišete. I onda sam prije nekoliko godina, sad još prije 7-8 godina, u Trstu, u jednoj predivnoj maloj prodavnici apsolutno senzacionalnih nalivpera, kupio nalivpera. I krenuo da u
jedan blok zapisujem u raznim situacijama stvari koje vidim oko sebe ili koje mi padnu na pamet. Te razne situacije su recimo u vozu, na željezničkoj stanici, na aerodromu, u hotelu za doručkom. To su sve uglavnom one situacije kad nemam pri ruci kompjuter ili kad nije naprosto pristojno ni umjesno vaditi kompjuter. I to su bile neke sličice od nekoliko rečenica, ili bi to bila samo jedna rečenica, ili bi bilo nešto što mi je palo na pamet, a što sam znao da ću zaboraviti ako ne zapišem. I od takvih materijala je počela nastajati Levijeva tkaonica svile. I onda sam na takav način počeo zapisivati kratke priče. Te priče su bile mnogo kraće nego kratke priče koje ja inače pišem. I rečenice koje bi tako napisao su bile dramatično kraće od rečenica koje ja napišem kad pišem na tipkovnici. I to je zapravo bio neki drugi ja. To se stvarno stilski razlikovalo iz prostog razloga što je instrument bio drugi. Ne bi mi to ranije palo na pamet. Ranije sam recimo mislio da ja ni ne mogu pisati drugčije nego preko tipkovnice, a sad sam vidio da mogu, ali da tim načinom pisanja se dobija nešto sasvim drugo. To je kao da čovjek umjesto da svira saksofon, odjednom krene svirat klarinet. Naizgled, to su slični instrumenti, ali ne baš tako i toliko. I Levijeva tkaonica svile je zapravo kao neka tema koja prethodno postojala na saksofonu, sad odsvirana na klarinetu. Eto. V Levijevi tkalnici svile beremo: nesrečni, neumni zajci. Namesto, da bi na vrat na nos zbežali, se vedo, da jih bodo gospodarji neko nedeljo zaklali, njihove kože razpeli na vrata zajčnika, njih pa z užitkom pojedli, jih oglodali do najdrobnejše kosti, se vsak dan pred mrakom odpravijo v svoje zajčje hiše. Mi, zajci, sklenete. Da, to je jedna potpuno, istinita priča i za mene zastrašujuća priča. Naime, ja već neko vrijeme živim na selu. To selo je 20 km od Zagreba, ali je to pravo pravcato selo gdje se ljudi voze na traktorima i žive svoj seljački život, obrađuju njive i super su. Naši se životi ni na koji način ne sukobljavaju, oni mene vjerovatno gledaju kao čudaka, ja njih gledam kao čudake i mislim super smo jedni drugi. Međutim, moji prvi susjedi su drugčiji ljudi. U mom prvom susjedstvu su ljudi koji su živjeli u Novom Zagrebu i mislili su doći na selo i živjeti seoskim životom i uzgajati životinje i saditi povrće. Nisu znali da je to također neka ozbiljna sudbina, ozbiljan posao, ozbiljna egzistencija i da se tome treba posvetiti onako dubinski. Nego su mislili sad će oni posaditi, posijati mrkvu, ta mrkva će izaći, oni će je iščupati i sve cool. I potpuno su se šokirali kad je oko te mrkve krenuo rast korov. Nisu imali pojma da treba sad pljeviti, čupati taj korov i to, grozno nešto. To ih je potpuno porazilo, to da ne može nešto rasti, da ti sad ne radiš nešto.
Još gore je bilo sa životinjama. Nažalost, pokazali su se dosta vješti u klanju. Svako malo bi im te njihove životinje dosadile, pa bi ih onda poklali sve i spremili u zamrzivač. Mislim, strašno nešto. Tako su imali koze, pa je tih koza samo jednog dana nestalo, mislim, genocid koza, prije nego što smo Ana i ja išli na posao, 5 lijepih kozica je paslo u našem susjedstvu, kad smo se vratili s posla, više nije bilo kozica, nešto strašno. Mislim, i tako sada nabrajam sudbine drugih životinja i onda su nabavili zečeve. Oko zečeva također postoji određena briga. Zečeve morate hraniti, donositi mrkvice, svašta nešto, brinuti se oko njih i to. I oni su to onako nevoljko pomalo radili i u neka doba su zaboravili zatvoriti vrata zečinjaka. I ti zečevi su se rastrčali po njihovom imanju, izišli su na ulicu, počeli su dolaziti u naš vrt i u prvom trenutku je to kod njih izazvalo paniku, međutim navečer su se ti zečevi vratili kući. I onda su oni shvatili da je to savršeno. I počeli su ostavljati otvorena vrata tog zečinjaka i zečevi bi danju onako okolo tumarali, jeli tuđe mrkve i ko zna šta su još jeli, i onda bi se navečer vraćali kući. I naravno oni bi jednog po jednog tog zeca neka doba pojeli. I ja sam sve to gledao i mislio, koji je to užasna zečija sudbina, koji je to užasni nesporazum sa stvarnošću, da ti zečevi koji će biti zaklani, koji će izgubiti glavu, vraćaju se u taj zečinjak. I naravno u prvi mah mi se činilo kako su zečevi potpuno inferiorni nama ljudima koji smo promučurni, pa ako nas neko hoće pojest, mi ćemo bježati, jel? Ali onda sam poslije mislio kako to baš i nije tako. I kako je naša vezanost za dom, ulicu, grad, domovinu, jezik, istovjetna vezanosti tih zečeva za taj njihov zečinjak. I kako mi zapravo stradavamo na način tih zečeva. Istina, sad 2015. ne. Sad nam je trenutno okej. Ali šta ja znam, 1941. je to bilo otprilike tako. Jevrejima 30. godina je to bilo upravo tako. Istina, veliki dio njih nije mogao pobjeći jer ih niko nije htio primiti, kao što danas niko ne želi primiti sirijske izbjeglice, ali je bilo jako, jako puno ljudi u Njemačkoj, pa čak kasnije i u Austriji, pa i u Jugoslaviji, Jevreja koji, iako su slutili šta će se dogoditi, iako su malte ne znali šta će se dogoditi, nisu mogli otići od kuće. Pa ti ljudi su zapravo postupali isto kao ovi zečevi sa svojim zečinjakom. Ovo što sam sad rekao nije naravno karakteristično samo za Jevreje, nije karakteristično samo za zečeve, karakteristično je na ovakav ili onakav način za sve nas. Pri ideji da večeras sad morate emigrirati jer ćete izgubiti glavu, vi ste savršeno bespomoćni. I vama se ideja o čuvanju
žive glave sukobljava s idejom da vi ostavite apsolutno sve što imate i ovako kako ste došli večeras, ono se zaputite prema, šta ja znam, prema Siriji recimo, da tamo tražite spas. Kad se te dvije ideje međusobno sudare, vrlo je problematično i vrlo je upitno šta ćete učiniti. Hoćete li se kao ti zečevi vratiti u svoj zečinjak ili ćete produžiti prema Siriji? Rijetki će produžiti prema Siriji, jer, mislim, zec je, mi mislimo, naivan, a čovjek ima nadu. Nada je oružje čovjekove naivnosti. Nada da ipak neće biti tako. Oni, Jevreji su išli prema plinskim komorama, nadajući se da će se u posljednji trenutak nešto promijeniti. Da nije bilo te nade, ne bi išlo. Ali nada je naprosto oblik ljudskog postojanja. Čovjek koji izgubi nadu, prestaje biti čovjek ili postaje revolucionar, ili postaje borac ISIL-a ili nešto tome slično. Ali dok god imate nadu, vraćate se u svoj zečinjak. I teško je nadu pobijediti i pobjeći negdje gdje ćete se spasiti. To je strašno ovako neka zanimljiva i neka istovremeno strašna stvar. Miljenko, najlepša hvala. Morda besedo ali do besede pripustiva še tu prisotne. Smo torej mi, ti zajci, živimo, ustrajamo na svetu, ki biva brezobzirne, utvarjamo uspehu, simbole moči, ukazov o potrošnji, hvalnice nasilju, zagrenjeni in čemerni ustrajamo. Mi, zajci. Hvala vam što ste došli. Prav res, najlepša hvala. Rok mi namiguje. Preden se zgodi gromek aplavz, ki je absolutno na mestu, moram zanesljivo še nekaj povedati, zato dovolite, da pošteno napnem oči in preberem to fusnoto, ki se pravkar v živem prenosu zapisuje. Seveda, kaj moram povedati. Nemara poznate zakon o enotni ceni knjige. Če ga ne poznate, mi, založniki, ga preprosto moramo poznati. Knjige smejo doživeti nekaj bolj shujšano ceno, šele po 6 pretečenih mesecih od dneva natisa. Razen, in ta razen je napisan z verzalkami, ako se zgodi promocija dogodka z avtorjem. In taka priložnost je nocoj, zato lahko Levijevo tkalnico svile kupite po ugodnejši ceni. Tako, sem skušala to postaviti kar najbolj očarljivo. Še z moje strani, malo pa v duhu, nekateri veste, nekateri pa mogoče še ne, da Sanje pač te dni praznujejo polnoletnost, tako rekoč 18 let, ne. In tudi ta obisk nekako tako razumemo kot del tega praznovanja, ki se bo kar nadaljeval tja v novo leto. Z veseljem napovem gostovanje našega prijatelja in odličnega, ravno tako avtorja, tokrat iz Mostarja, Marka Tomaša, mislim, da 3. januarja v nedeljo prav tule. Pa ja, če smo še bolj egzaktni, Levijeva tkalnica svile je nocoj na voljo samo za 13 evrov, kar je res ugodno, ne. In pa na voljo je pravzaprav tudi večina drugih Miljenkovih knjig, vključno z rodom, v izvirnem jeziku, te tikate zainteresiranje. Tako da, Tjaša, zdaj pa tebi še za lahko noč. Sej bom čisto kratka. Bodite nezaslišano lepo in kmalu spet na snidenje. Hvala, srečno.